Wawedia na uhuthiri wa mira kaunti-ini cia Mombatha na Kilifi na uthiete na mbere na gutumira wale mwari. Mwezi amuna nguvu ya kupiga marufuku mume yoyote ambayo inajulikana kikatiba. Atongoria na arimi kuma kaunti ya Embu iria ni imwe cia kaunti irimaga mumera uyu na njira nene ni mathingatite president na munini wake kuingira na gwetha kihonia kia itua riri kuona ati ni undu uracugirwo kiuteti. Hivyo ningeomba president wetu William Samoei Ruto apeane jambo moja, aseme sauti moja tu ya kwamba aambie huyo governor wa Mombasa ya kwamba miraa na mogoka ya Embu iruhusiwe kuuzwa wapi? Huko Mombasa. Mare mururungano-ini wa thayo atongoria aya matongoretio ni munini wa gavana Kinyua Mugo na atongoria angi ni mehetete gutemera igoti-ini na gutetia ikinya riri. Jumatatu tuko kotini, kama itarekebishwa tutaenda kotini na tuko na hakika kwa sababu Kenya inaongozwa kwa sheria. Tutapata onda ambayo itarivasi hiyo maneno yote. Kwa hivyo, lakini kama ingewezekana apate suluhu ya kisiasa, tunaweza furahi tuko kama tuembe. Atongoria aya oho ni morotereirie kara kuri atongoria amwe kuma kaunti ya Meru ni kiria mamacukire kunyitanira na kaunti ici kugathikira Mukaana mira yumaga kaunti ya Embu. That's this economic subject and we are reading politics in it. Amuka bwana Nazil, you are a senior politician. Ikitu rekebishe. Ne ikinya riria arimi manguriketio nirio magitariria hathara mathiete kuumana na ikinya riri angi makiuga o matire mona oru wayo. Mimi nataka kutoa mwito kwa koti na kwa serikali kuu. Hii mambo ya mogoka ikisuluhishwa, wakulima wameenda hasara kubwa sana the few days that kumekuwa na settlement. Kaunti ici cia Kilifi na Mombatha ciagathikire Mukaana wa mira kwendagio guku kwa thiko ithatu, riu makiuga ati mbeu njithi matigetwo mari igege kumana na uhuthiri wa mira ino. Agiribotera Muthingi TV, njitikaga Wambui wa Njau.